обиколени со безброј ангели, херувими, серафими, кои сите небно Тој е во помената своја љубов. Преку негови очи дека ги подаде ракта на нас грешници. И преку него ние додахме дека ти постоиш, имаме небесен татко и во секој време можеме да се врнеме до тебе. Затоа, Отче, прими нашата чест, прими нашите хваление, затоа што ти не гледаш и не си гледал на нашето недостоинство. Во нашето недостоинство ти си го отстранил со достоинството на тој кој ти умре за нас, именно на нашиот Спасител Исус Христос. Затоа се молиме ете сега, кога ние се собравме овде, да отдадеме чест и слава на тебе. Отче, се подсеќаме и сетаме се за нашите мили, за нашите стари, кои некогаш навистина со многу потешни услови тие се можели со целото срце да нека, Отче, ме доведува до овој час да можеме да се радуваме на нивните трудове, на нивната молитви и на се што тие се направили за нашето спасение, но не само тие да можели сами тоа да го направат, туку силата на Твојот Свети Дух преку животот на Исуса Христа, кој навистина го стави на доброволните срца да можеа да живеат за прославата Твоја. Затоа молим ти се сега, тоа е ние стоиме овде, дај ти мудрост, Отче небесни, да сватиме целото Твое дело, кое си го водил до овој час, да сватиме нашата голема одговорност. Отче небесни, истина си рекол, дека црквата Твоја е светината на овој свет, солта за овој свет, да животот на овој свет, мирот на овој свет, вистинската надеж за овој свет и за решавање на сите проблеми, ти си дал Твојот единороден Син Христос. Тоа молим ти се сега. Измени Твоите богати карти и благослови за около нашите срца, благослови го Словото, со кое ќе говориш преку Твоите студии, да може да се допре до нашите срца. Отче небесни, ете предаваме се и сега, Твоите ради, и ти се молиме
Господа от небеса. Хвалете го во височини. Хвалете го сите ангели негови. Хвалете го сите воинства негови. Хвалите го слънце и месечино. Хвалите го сите светли звезди. Хвалите го вие по-високи небеса и води, koji ste nad nebesом. Neka hvalят името на Господа, затова що Той заповеда и вие се создава и се утвърди от века до века. Като издаде постановление, кое нямаше да се види. Хвалете Господа от земята, ние морски чудовища и сите бездни, огън и град, снег и пара, бурен ветър, който изпълнява словото му. Планини и сите бърза, водолити дървчиня и сите хеги, зверове и сите животни, гадини и пилати птици, земни царини и сите комуна, нежени и сите земни змии, млади и девици, старци и младежи. Нека хвалят името на Господа, затова що само Неговото име е превъзнесено. Славата му е на земята и на небето. И той е подигнал родът на луѓето. Славата на сите си свети. Най-величаните луѓе, кои се близо него. Алелуя. Сега, след като те почитам и от 28 глава Евангелието по Матея, от 18 стих до 20 стих. А Исус, кога се приближи, проговори и рече: ни се даде всякаква власт на небото и на земята. Одете и научете носите народа, кръщавайки ги во името на Отецът, на Синът и на Светия Дух, и учейки ги да пазят все, що ви заповедам. Ете, аз съм с вас през сите дни до свършението на света. Амин. Драги браке, драги сестри, на друго место чакам някаква тема. Може всички вас да ви поздравя. Да ви поздравям от името на оба места. И тъй като от моя лично име. Чакам да поздравям тие, кои тъй като са доста гости мило откарат. Да видите поправо ето, съвсем свободни и се молим и сакаме да може това, което чуете, което видите, да ви направи дълбоко, да ви направи дълбоко впечатление. Наистина, сте слушали и знаете, дека сега е прославуване нашата годишницата от основуването, от първият почеток на ова църква. И той юбилей, наистина зборът юбилей е нещо много важно. Значи краевнични збор, значи прославуване, слава. Добро е той юбилей ние да го прославяме не само с нашата надмощност, но да го прославяме с нашата предателност. Да можем да размисляме по-дълбоко за първите, така наречени идеи, световни Божии, които наистина преди още и ни се допълнят. Това ще се молитвени се надевали, дека е дете, това место колко ще биде прославено. Но истовременно, по своя възможност, може би ние да се съжаляваме. Затова, що може ние да бидем задоволни. Що нас? Затова,
Zašto može biti rečeno da zemlja živjela u mnogo podobnu dobu. A evene gledane je samo u porećenjima crkva. Zašto u biti htjela da je tako? Zašto ne se propredele vanjih? Може и няма да бъдат задоволени от нашето място, от нашето нещо това. Затова, тъй като аз изминам това, напоменно, но все пак над възможността тази идея наистина влияе на нас, песните влияе, словото влияе, може да се види по нашето общество, но постои възможност това да отдели основите, което когато изглеждаме да бъде вземено от влиянието на нашите души. Затова нека нашето присъство да се изкористиме за наш свободен растеж. Да мислим за тие, които са живеяли за славата Божия, а да се трудиме да удовлетворим децата, odnosno остатъци на Господ Исус Христа, защото това водене не има попита Исуса си е направило прави и да можем да жертвуват, да можем и живот да това нека славите Господ Исус Христа и благодарност всички тие, които взели да помнят Господ. Сега, ако има някои мислени, някои други, които да се познават, познавам велико Ангел от адвентистски проекти, сега ти си извърши посъдуване на православне, който ще познаваме на мене. Тогава най-малко беше привреден на тяхното, това не може да върша това, като те говорят. Но важното е да се е по-поставени. Тук свои суда, както първо ще чудел. Това се е малко на сватне. Да, от сърце се познаваме и фамилията на Госта Тимош от Австралия, кое е общество, и поздрави готови и ако ще тази зима, се може да бъде директно ще остави. Неговата съпруга, която от Нигерия. koji ste poležani i koji ovog dana proslavljate u srcima tu veliku zahvalnost za 100-godišnjicu postojanja ove vaše crkve, ovog duhovnog doma koji vam je Gospod sagradio i koji održavao je za vaše pretke, očeve, za vas, a verujemo da će u budućnosti isto tako da se brine da okuplja svoju decu kao pod svoja krila, kako je rekao Spasitelj, da je hteo sve da sakupi u svom narodu kao što sakuplja vočka svoje piliće. Za vas, a i za sve nas je ovo trenutak kada želimo da kažemo ono veliko Eben Ezer. Dovde nam je pomogao Gospod. Do ovoga časa u istorijskom trenutku, do ovoga časa kroz proteklih 100 godina, do ovoga časa na putu naše vere i naše sleđenja njega kao našega spasitelja. Ipak kada pogledamo u okviru postojanja crkve Isusa Hrista u ovih 2000 godina, jedan vek je samo 20. deo. Ne jako dugačko vreme, relativno kratko vreme. Kao što je kratko vreme u poređenju sa istorijom
sa večnošću za koju nas je Gospod predodredio i za koju nas priprema već ovdje na zemlji u ovim našim prilikama, dok smo kao putnici, dok smo kao u šatoru, gdje smemo da se sklanjamo pred Bogom, da ga prisipamo i da doživljavamo njegovo prisustvo i njegovo učešće u nama i sa nama. Zato dugujemo Gospodu Bogu zahvalno što On jeste sa nama, što je taj Emanuel koji je došao ne samo negdje daleko od nas, ne samo u prošlosti koji je bio s našim i s vašim očevima, nego je prisutan danas, prisutan sada. Zato smo mu od srca zahvalni. Ali istovremeno, vaša svečanost je uveličana jednim drugim važnim događajem, a to je postavljanje jednog novog mladog propovednika u pastoralnu službu, pre svega ove vaše Koleške crkve, a naravno i uopšte u vašoj sredini. I ja želim da kako jedan događaj, tako drugi, bude pod Božjim vodstvom, pod Božjim blagoslovom i želim da svi zajedno u molitvama predamo naš život Gospodu, da bismo zaista mogli biti njegovi svedoci, dostojni njega kao našega spasitelja, koji nas šalje u svojoj punomoći, kao što smo čuli, da idemo među sve ljude i da ljude činimo njegovim učenicima. Dozvolite mi zato da se obratim sa nekoliko reči zahvalnosti vašem dosadašnjem propovedniku, bratu Petru Cekovu, koji je istina u posljednjih nekoliko godina već kao penzionisac propovednik, ipak uz Božju pomoć i silu koja mi je dana vršio pastoralnu službu u vašoj crkvi. Vi poznajete brata Ceka Cekova bolje nego ja. Da kažem kako, on je sin ove sredine, on je Kolešanac rođen. Njega je Gospod poznao pre 50 godina, približno dakle polovina vremena koje pamti i proslavlja ova crkvena zajednica pripada njegovoj pastoralnoj evangelizatorskoj aktivnosti, što direktno u Kolešinu ili što u okolini. Iz svih tih razloga ja želim u svoje ime i u ime naše crkve da izrazim zahvalnost bratu Cekovu za njegovo zalaganje, za njegov trud koji je uložio i mogu samo da poželim, verujem u ime svih vas, da ga sam Gospod nadalje blagoslovi. Zajedno sa njegovom suprugom, zajedno s njegovom porodicom, a ovo je trenutak kada ćete i vi kao crkva reći svoju reč zahvalnosti bratu za njegovu službu koju je do sada vršio. Ali gdje istovremeno, tu gdje jedan umoran radnik je dotrčao do određenog dela životnog puta, predaje baklju jednom drugom. Taj drugi preuzima i drži dalje. Vest evanđelja ne sme da stoji. Apostol Pavle kaže, ako sam ja i vezan, i moje ruke i noge su okovima, ali reč Božja nije vezana. I smemo u toj veri da i sada stojimo u Gospodu, prema njegovom zadatku i da predamo sebe i zajedno našeg brata Pavla Cekova, opet sina vašega iz vaše sredine, iz ove crkve, i u telesnom i u duhovnom smislu, i ja ga smem pozvati da dođe napred kako bismo ovaj čin primopredaje propovedničke službe izvršili prema redu i pravilima naše crkve. Pre svega, bila zajednico, obraćam se k vama rečju našega spasitelja koja je zapisana u Evanđelju po Jovanu u 15. glavi 9. i 16. stihu gdje se ovako kaže:
kao što Otac ima ljubav k meni i ja imam ljubav k vama. Budite u ljubavi mojoj. Vi me niste izabrali, nego ja sam izabrao vas i postavio sam vas da idete i da rod rodite. I da vaš rod postane i da što god naišćete u ime Oca, od Oca u moje ime, da vam da. U ime Evangeličko-metodističke crkve želim da kažem izjavu prema uverenju i poznanju istine reči Božje, u čemu se to zapravo sastoji zadatak i uloga jednog propovednika, jednog pastira u polju Carstva Božjega. U nastojanju da što bolje izvrši ovo uzvišeno poslanje svoga Gospoda, naša crkva izjavljuje da je najuzvišeniji cilj svake naše aktivnosti i propovedanja da objavimo Isusa Hrista svim ljudima i u svim zemljama, i to kao Spasitelja i Gospoda, i da nastojimo da ljudi postanu njegovi učenici, da izvršimo zadatak okupljanja ljudi u zajedništvo vere, da saradnji u izgradnji njegovog carstva, u širenju evanđelja i nastojanju da se tako sledi Isusa Hrista u veri i u ljubavi. U tom smislu upućujem i nekoliko pitanja koja se odnose lično na propovednika brata Pavla Zekova. Mili brate, mi se radujemo što si svoj život posvetio ovom uzvišenom zadatku. Na ovaj način postaješ i ti jedan od onih vesnika koji svojemu narodu objavljuju Isusa Hrista. I tvoj zadatak je da svedočiš o ljubavi Božjoj objavljenoj u Hristu. Ovaj poziv ima velike prednosti, ali i nas stavlja pred veliki zadatak i odgovornost. Iz tog razloga, to što si Bog već obećao u svom srcu, ispovedaj to sada i pred braćom i sestrama ove crkve. Zato te pitam, a nakon ovih pitanja ću te zamoliti za tvoj odgovor. Da li veruješ od celoga srca da te je Duh Sveti vodio na ovo djelo Božje? Da li ćeš da se trudiš prema datoj i milosti Božjoj, da verno ispunjavaš zadatak koji pripada propovedniku Hristove crkve? Da li ćeš biti marljiv u molitvi, u čitanju Svetoga pisma i u takvom studiranju koje će te voditi u još bolje poznavanje Boga i širenje njegovog carstva? Da li ćeš da vodiš takav život, da bude kroz tebe objavljena sila Božja koja će te osposobiti za ono delo za koje si ti pozvan? Da li ćeš se pokoravati odlukama rukovodstva Evangeličko-metodističke crkve? Da li si spreman da na ova pitanja odgovoriš da hoću sa Božjom pomoći? Sa Božjom pomoći. Mi ćemo se sada pomoliti. Pred tvojim svetim obličjem stojimo i sada, Gospode Bože naš, i donosimo ti zahvalnost našega srca, što si nas po svojoj milosti pozvao u sebi, što si nas svojim svetim duhom oživeo i preporodio, i što nas osposobljavaš i posvećuješ da možemo biti vesnici tebe kao spasitelja sveta svim ljudima i našeg vremena. Mi osjećamo, Gospode, da to prevazilazi i sile i znanje koje imamo kao ljudi. Ali znamo da ti upotrebljavaš i te male ljudske sposobnosti i našu ništavnost
i našu nedostojnost da proslaviš sebe kao velikoga Gospoda i Spasitelja. Zato molimo, Gospode, upotrebi sve nas, upotrebi i brata Pavla, proslavi se i kroz njega, kroz reč, kroz dela ljubavi i milosrđa, neka bude veličano Tvoje ime, da postane putokaz, da postane svedok onima koji trebaju Tebe da nađu. A Tebe molimo, Gospode, da u svoje milosti nas jačaš i krepiš kao dobar pastir, podižeš na svoje ramena, da nas ležiš na telu i na duhu, jer se uzdamo u Tebe i zato Te proslavljamo i sada i u večnosti. Amen. Na osnovu datih odgovora i potvrde u kojoj brat prima službu za koju se osjeća pozvan od samoga Gospoda, u ime crkve se obraćam k njemu, Pavle Cekov, kroz službu koja mi je poverena, potvrđujem ti pravo i punomoć u propovedanju Evanđelja Isusa Hrista u Evangeličko-metodističkoj crkvi u Golešinu, kao i u izvršavanju pastoralne službe prema svima sa kojima se susrećeš. Čini to u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Obraćam se i vama, bilo zajednicom, braći i sestre, preporučujem vam brata Pavla Cekova, koji je odlukom godišnje konferencije Evangeličko-metodističke crkve postavljen na službu propovednika u vašoj crkvi. Da bude pastir Božjeg stada i da tako traži i dovodi još mnoge na Hristu. Podupirajte ga vašim molitvama i saradnjom i to tako da se kroz sve vas proslavi naš Gospod i Bog. Neka vas sam Gospod u tome vodi i blagoslovi. Želim vam od celog srca, a pre svega i brata Pavla, neka se sami Gospod. Ukoliko ima neko reč da kaže u ime crkvenog odbora i u ime Goleške crkve, jedan od starešina, molim neka dođe napred.
najsrdечно pozdravam u imenu na Gospoda Isusa Hrista. Gledam ovde poznati lica i nepoznati lica. I zato bi sakla сега со тие непознати лица кои не ги познавам и може би не ги поздравите од која мон, сакам посебно да ги поздравам овој град. Сакам исто така да ги поздравам вашите представници од Христијанска адвентистичка црква, пастирот и некои други верници кои се присутни меѓу нас, топко да се осеќат како дома. Исто така гледаме и други представници на други цркви, како Христијанска пентекостална црква, од православната црква, може би од некои други верски заедници, утро има некои представници. Сакам сите да ве поздравам најдобро. Исто така сакам да поздравам нашиот суперинтендент Мартин Кован, кој е меѓу нас. Се радуваме што имаме заедништво со него, исто така со браќите и сестрите кои се додени од северните наши цркви, Павлина Кисач. Исто би сакал да ги поздравам и сите цркви од Македонија, почитувајќи од Пикола, Прилеп, Скопје, Струмица, Радовиш, Раковиш, Мороспитово, Муртино, па и сите којшани, кои сте ова утро меѓу нас и сите гости. Најсрдечно, најтолко сте поздравени. И нека Господ ова утро сите заедно обилно ме благослови. Кој спие својот благослов. Сега сакам да го повикам хорот од Порешинот, и други браќи и сестри од Муртино и Мороспитово, кои овие денови вежба и спремува песна заедно се да ги поканам се да дојдат овде и да ова песна и да поделат се сите нас. А одма после хорската песна, младите имат своја песна. Мола подлазина да пеачите и изразела своите речи. Thank you.
дело на село Полешино. Но пред да почне да прочитам овој така, сакам да напоменам следните работи. За почетокот на евангелското дело во Полешино, према официјалните статистики, зборува дека овде е опочната организирана работа во црквата во 1899 година. Но према преданието од фамилиите во село Полешино и према специјалните податоци од библејскиот книжар Димитар Карагелев од Кукушко, кој што често пати обиколувал разни места во Македонија, носејќи Библии и духовна литература, во името 895 година тој доаѓа втори пат во Полешино и со неговиот пријател Тренчо од село Мотоспитово се мери двајцата и ја посетија црквата во Полешино. Тоа значи 1895 година, а не 1899 година. А за неговата прва посета од село Полешино ги чуваме во реферата. Второ, сакам да напомнам дека ние се викаме евангелисти и сметам дека сите ние сакаме да се викаме евангелисти. Тоа доаѓа од после реформацијата, кога почнува јавно да се зборува дека евангелието треба да се чита и проповедува на својот мајчин јазик, на јазикот на кој што не учени нашите мајки, јазикот на кој што ние го разбираме. И доаѓањето на евангелието во село Полешино не е против Братската православна црква, нити против Братската католичка црква, но тоа е придржување кон принципите на евангелието, читање и учење директно на Словото Божие, а не като што беше кажано дека само Божието Слово може да се чита на грчки, еврејски и латински. Ова е покрет запатил не само Европа, и целиот свет, и тоа беше мотивот на мисионерите да одат по целиот свет, да го проповедат и да го читат евангелието на својот мајчин јазик. Ќе напомнам, тука стои Библијата. Таа е првата Библија кој што дошла во Полешино и кој што првиот последовател на евангелието Мане Ицек ја има во своите раце. Таа Библија веќе има 100 години како што постои и гледаме дека е и очувана. Таа Библија е постојано било место од кое се црпели изборите духовни на луѓето овде во Полешино. Таа Библија е печатена година во Цареград, предни 119 години. Карактеристично да спомнеме, према Мишонери Хералд, волумен 16 од 1860 година, на страна 28 се вели. Во првите месеци на 1859 година, прочутниот теолог, мисионар и лингвист Едмес Ерикс со Теодор Бајнстон ја обиколи Македонија и другите делови од Европска Турција. Со поглед на својата преводувачка дејност, тој талентиран мисионер и лингвист се интересирал за говорите различни од раче на Балкан, меѓу христијанското население. Тој забележил две говорни подрачја. Едно тракијско или централно говорно подрачје и друго македонско или солунско. Толку време се мислел на кое говорно подрачје Библијата да се печати. И замислите, драги браќи и сестри, ако преовладуваше мишленето да се печати на говорното подрачје солунско, значи ние имаме Библија на нашиот македонски јазик пред 119 години. А не се още ја немаме и се надеваме дека скоро таа Библија ќе излезе. И самиот библијски книжар Димитар Карагелев од Кукушко, тој вели за себе и за него се зборува дека знаеше и грцки, и славјански, и бугарски,
църква се водели на гръцки язик. Псалмовете на църквата били Трайко Ковачев и Ваня Исев. Псалмот Трайко Ковачев бил на Аджевак во Јерусалим,